Avho mirado ya vhadzulapo vha bva vhuponi ha Diphale we Makgabane na vhuṅwe vhupo nga tsini ha Burgersford vha khou gwalaba nnda ha mulonga wa Makgomo Chrome plant lwa tshikhala tshipadaho ṅwedzi. Hu pfala uri Chrome yo no ḓalesa vhunga matiraka a tshi khou thivhelwa u hwala na u endedza minerala kha vharengi. Fhethu hafho ho thomiwa nga vha mugodi wa Marula Platinum hune vha langa phesenthe dza 3. Zwo ralo vhupo nga tsini ha sumbe ho fhiwa phesenthe dza Fu-thanu uri vha ḓi maanḓafhadze nga kha u rengisa Chrome. Fhedzi mirado ya vhadzulapo vha ri mulonga uyo u khou vhuyedza vhathu vha si gathi. Vhadzulapo vha ri vha khou ṱoḓa mabindu maṱuku a tshi vhuyelwa nga kha u hwala na u maga Chrome. Vhaṱhanganelano ya mabindu a vhulimi mana vho imela mabindu maṱuku vha khou vhila uri vha dzhenelele afho mulongani. We are saying when Impala came here some years ago, say around 2002, when they did their EEE package, they did not include the local businessmen and women in that package. But there is no problem because we currently have a chrome wash plant for the community, and we are saying Impala is holding 30% stake. We are saying to them, like we requested several meetings, they ignored us until on the 17th when we sat down with Mr. Theron, where we agreed that the way forward will be to match us with the other consortium. Tsireledzo yo khwaṱha nga nnda na uri a huna matiraka ane a khou dzhena a tshi hwala Chrome. Vhakhamphani vho lingedza u thivhela mugwalabo lwa tshihaḓu kha vhathu vhane vha khou thivhela matiraka. Vhaṅwe mirado ya vhadzulapo vha ri phesenthe dza Fu-thanu dze dza livhiswa kha u maanḓafhadza vhadzulapo a dzi khou vha shumela. 50% bolelwang ya Chrome. The 50% that they're talking about is not benefiting us at all. When Marula Platinum mine opened that Chrome plant, it was said that since Marula is mining platinum in our area, the proceeds of the Chrome will go directly to the surrounding communities. But we got absolutely nothing, and the situation is bad in our communities. What we requested is just a meeting with Impala, Marula and Makgomo Chrome, a company that is processing Chrome. What we need is a discussion to acquire 30% Chrome stake that is holding by Impala at the Makgomo Chrome. And we need to discuss the unbundling process of Chrome traders, a company that is processing and selling Chrome. John Theron by Marula Platinum's Group for Cooperative Affairs vha ri sa vhunga vhagwalabi vha tshi khou sumbedza u vha na dzangalelo kha u renga mikovhe, vha tea u vha na zwe vha humbula u vhea nṱha ṱafula. Vho Theron vha ri Chrome i khou magiwa ya fhedza ya dzula afho mulongani.